pasti keterima bejeng ambian. Ada bejeng anda beli, mau bejeng ke masjid pun kamu sholat ada rantasan. Pokok beda setong saya mancer ke Allah ke buburu ke piben malaikat pah. Ada tidak beli nono bejeng dan bukti nang coba marah. Ambian mau sholat nengi jompo, lah kedung lepai itu lo selepai pah. Apa jang duhur Allahu Akbar dopak ketengahan ingat. Tatelo apa empat rekok leh. Gagap mon dari bertengah betes pak empat rekok lah cek ya nyilo kok lah toot lah nah sih kebaik telil nyilo na toot pak keng mun nengi musolla benengi masjid sampian makai kelopai selain ingat arwah milan disuruh bajang ke masjid mana bajang nengi compon dulu tak ke raja mayo bajang ke masjid bajang ke musolla bagian lingkungan nah yo bajang kapi kamu sholat tak ada sholat tak keterima kapi nyon sabora bu nyon sabora salanjeng aku leben sampian ki ndek jaga aja si apa jeng nikatan tutusan aku leben sampian ki sapora ben Allah dari kulakku ala kotusah iki apa jeng duhur ekosot ben Allah mari duhur ala kotusah apa jeng asar ekosot boleh niat tak niat saya minta sapora ke Allah nyon sabora tak nyon sabora ahajat tak ahajat si atau apa dekat Allah pokok ki abajang otomatis sabora tu sana kau leban sampian pokok indah abajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sateja para alim, para kiai, para tokoh agama, para guru-guru ngaji, satejana abtina banget amul jaki langkong-langkong se nyepoe Musalla Nurul Hidayah semolja Kiai Ahmad Baihaqi asarang sateja se abento mulang benyepoe musalla kak dinto se abtina sangat amul jaki para kiai selain senyon seporah manabi abtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongan namung dek kesetejana abtina sangat amul jaki para tokoh masyarakat langkong-langkong kepala Tisah Duko Timur Kecamatan Larangan asarang sateja seabento pemerintahan Tisah Duko Timur satejana abtina sangat amul jaki cakanca jam'iyah salawat sesangat abtina cukan amul jaki tanteretan beletang ke kaum muslimin muslimat satejana tak kececeran abtina sangat amul jaki odi menik kececung naremaan cung asokoran bencung saberen odi penik cung rideen narema ketanton Allah beni cung angkuan nolak begin apa ibu dewan makin ni kah ini lah doa lah yakin gulu konsi aparnya onan mereka
tak usah di perasaan coba kata tangkeh mak koton ojen kiriman makin ada ojen kiriman di mah cek kulo mulai mangkat diri jompo jet ojen nih kamu ikan ton nih kata terus tan aku mono ning ajunan dari lentang berek mereka jompo terus ke berek sampai depan kacian lecen mereka ini kira pikir kantil ki orang sarang karen tuko timur. Jadi odik menikah para rabu si sami mulja odik menikah kau leben ajunan se atoro aben ride pon apa se teti katanto na Allah ni kasi fokus beni Allah paksa atoro karpa kau leben sambian beni ngak ni kau di sajen nerema ben sajen ride ni kanan te aki odin kau leben sambian fokus keng sajen anguk ben sajen angkara nutua ki odin kau leben sambian itu bagus tahu saja ngelajang urusan begina ojen jan ojen wa yunazzilul ghaith sematoron ojen Allah tak ada hubungan nah ben selain ada wa ya'lamu ma fil arham tamasuk urusan andia anak laki napa andia anak bini andia anak tak andia anak urusan Allah usaha manter andia anak ya to rebe jengi saking urusan andi bentandin anak pakun urusan Allah tamasuk ojen minta manter ojen oleh minta manter tak ojen oleh keng ojen tak ojen urusan Allah eja mana kanjeng Nabi pun lebet detika hati menikah dan kulo sering matur eman gak diman mak le abe tak ngok ke paparing Allah menikah eja mana kanjeng Nabi panika para panak ceramah para panak khutbah ning oning beda orang bedui menikah cek saking ini pangacung Rasulullah mun ceramaan tak usah jeng lajeng tina khutbah pada minggu datang boleh ni ka mangken pernyuunan mantir ojen kanjeng Nabi ni ka pon 2 tahun tak ojen sekali mate ka kapi pada nubu tombuan ni ka mun tada ojen kau lembi ni ka yino menanapa mun pas tada ojen Rasulullah pas ngangka astana telu kali berak saya baca Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna akrudu ojen seminggu tak ambu sekali Pak Rek-rek nale seminggu tambu sekali nyabis boleh si bedui Assalamualaikum baan saya minta ojen ruajan kanjeng Nabi engki Rasulullah apa boleh kia engki beni pak seminggu tambu sekali Rasulullah seminggu tambu sekali mati kia dina mentah menan kanjeng Nabi berem ambu rela ambu sedeng bon para tele bedene ka bon yang kaas tanah boleh Allahumma hawalaina wala alaina hawalaina wala alaina telo kali berapa duri terus ojon ambu kali ngadok terak terang mik bedesi di tukang sarang ya ini kejan bejan walaina keng gula mulai gila si mangga ada pun ibaca nih ada jan deti tak bisa kan anak apa bolan drop pun bila kadung kenceng minta tak ning belang agunda ke pangeran bila tak ada parlo pas tak kenceng siapa jeung sembulekan ini nyaman drop pun ya bila beda parlo ke pangeran agunda tak ning belang kau lu beni tak toman nguti hawa laina de yot tigi ya kan gula pak repan parlo na sopopo gula kol belu parlo na kol 6 gula kuochen Jon terus keluar gula apa jungan ketanian mereka ada nga kata selangi pas minta Allahumma hawalaina wala alaina beni jenambu pak kelap pecendoran dari ya Allah perin hawalaina marin acan gula pikir ambu masuk gula ke dalam beni tua nasi tak mati orang ngedrop perak bila udah parlon nasi agunda ke pangeran lemilan kadang orang penikajet parloh paringi ujian sama berak ben Gusti Allah karena khosok tak khosok bejengan kadang aku mantong ke berak tak berakan ate Pak
Teti hosok menika tak usah sare ka beureuh ke timur, tak usah minta malam tak langkung lagi. Mi pola beudeuh amalan si bisa mahosok beujeungan. Hosok ni ka pabareng dari Allah. Bila kadung Allah mahosok ka kaula ben sambian, barengi musibah kadang, Pak. Cecelan tak nemu saya ke beujeureuh. Tak usah panceng ni katan. Pangeran je muden ya dan mata Pak. Anak sakit nga tengah malam, tak usah panceng salawat akhili TV Pak. Tak kira burung kan le pada ban mulai gelak ni kan panitia adem gerendem ni kan mulai gelak kata dia bosagi ka saundum amo nyi geluduk tak usah benten akemo kegapi Pak. Mila necek gelun kau leben sampian penika para saka cuba ke Gusti Allah gara-gara kau dieun tak cocok ben ambe ampon mila neten gula matur Allah mun aparing aing ka setong oreng sabeluna aing depak pelka ikre maki kade titi senik kenal tetingaru abi monkeng Allah aparing setong parkara palocer kadang kade lesana ka angkui minta ka Gusti Allah monkeng Allah aparing ngegenjerin sabar kadang musibah itu roaki kade karena niat bedese pareng ngaji wan Allah ingat nik kegeruan kaule man kaman sering ngacerita menika mun ki barepan bodo nengi parau angin salah wah mietna gula tak man konjengan mun lengka atase mulai lambe menika na takok katase gula Pak takok katase gula mak bek ojeng ya san tak gelurang sarang aja ger ya kadang warara busi sami mulja ya ini cerita na gula ini cerita na sambian kaula cerita angen ini bek tibi kula menikah toman neng nengi rumah sakit aja gereng sepo bini mi bede orang nengi rumah sakit menikah sholat tesi tak khusyuk ke kepi seabajang nengi masjid rumah sakit mun ngangkat tangan tak sebut ning itu sebut kan aja mun gantuan kan sebut ning gantoh apa banget keng mun sebut ning rumah sakit rutin kieu kepi ngak dia pangarep pesan tak lah amun saya tinggian boleh cecelan para jadi biasa kadang jen Allah parlo bareng kau lepas ning dedeh ku udah pikir ya Allah bisa mulai odi sampai gen mati nah sholat setong orang penika justru sehosok pak repaan nukui anaan beri rumah sakit bisa kau leben sampian ibadah si paling mancer ke Allah justru pak repan beren pikir karena beda tanggungan sekitar pokok mila na celun salah sangka ke Gusti Allah kan jan kula matur eman kaman pada ben kula keng karena gara-gara ngatragi ponakan wak dopak kekangian kula mulai tak tumanda mun nyonjeng ling ke atas Pak karena takut kula mun ki buru mangkat nyaman yang ki ning pengkir sok ke tengah adrep lah kok ai beda apa ya makluk adrep ya cetak kok kula beda orang bah beri anu napa nyaman obat anti mabuk ki pertama kali ki numpak kapal kan iki gula tak peti perjalanan jauh mak semak kan nikah obat anti mabuk malai tak mabuk mbian punten tikar matur sekelang kok mantur tak mabuk dubak ketengahan pare kos grup pasaki bang are keteng grup pasaki saya beri obat anti mabuk ki ya keluar ben obat anti mabuk ndak kan nengi pak repan geni keyu sapa si tak padeng ke pangeran maki si tak bojong ro nyebut ki ke pangeran cek bareng lemat tiba nengi aden mata anak muda jek temla ada tadi pak tangan anak jek maden saya pikir boleh bini lagi sapa mon kok mati muda nyeredep nengi adon mata ingat ke pangeran cek reng lain jet pon pada tak bisa negu tandi gulineng cet perak ngantos keajaiban dari Gusti Allah panika
repak-repan ki dak ada nerok kapal berjauh pas tepak ke angin cek berdu bulan sabar mbak saya baca maca selawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam datang setan bemak maca selawat rema datang celep re berarti nerok ben angin nah jangan setan ambu je maca selawat ngalle bacaan oh ya Allah yongku maca istighfar be astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu datang boleh setan bemak maca istighfar ingat ketusan dah ya mati ya berarti mulai ingat ketusan je dia bodona bacaan tak tuli tepat apa bola nah minta si paling mantip si paling mancer Gusti Allah apa bola berat pak sehingga bisa-bisa kau lepas nikah depak kajunan Gusti Allah pagi ning oning satu aja na genceran kini lebih ya adri genceran apa aja ngaban aduh macam kenin pangeran ijek ben kan perak beden nasi apa aja perak orong ben senyong sang nyong let ngare oreng tak nuru apa aja aja Arya genceran apa asan ben aduh mak jekenin boleh pangeran iben kan perak apa seri tak ngakan dari sobu kan maurib keng abun taju ben tetangga na mulai sahur sampai mari tarawihan pas tambu sekali Arya genceran sedegan ben aduh mak kini cek segini ben ni pangeran ni kamu kudu senyum buang semen kamu kudu senyum buang botoh kamu kudu siapa reng ka fakir miskin arwah ben nyumbang 3 kilo keng ceritana 3 tahun tak tuli mare nyumbang ke geledek rempak rugi bakun ceritana cek ben senyumbang keng geluh kan pangeran iya bodoh secek rajin hari-hari andin ben aduh mun kencerna bejeng kini kencerna pasak kini kencerna sedekah kini ni kekencerna apa mak cek rajin ni pangeran ben ingat lambe entar kekangian numpak kapal le japo angin ejri entong setong ibadena ben se paling ongkuan ongku ibadena ben se paling mancer ben hoso ongku kesengkok ya jadi beda cek saking tak gara-gara jadi ben ada saya merasa sekali din ben ibadah tong setong ibadah ben saya meras jadi iya baru pandang atas kapal le japo angin jadi bukti nah remaren ngagak ada pak kedereten pak numpak mobil yodi setel rumah irama ya nyanyi boleh teketean boleh lopai ke salawat ben istighfar apa boleh iya tak berat lah pikir mila na kaula bana ajunan bani kepada Rabbu sisami mulja cek kelun apa sangka cuba kapan pun apan setiti papa hari Allah sana usah tak nyenengi kebeke pak para nabi royu saya kecerita dengan dalam Al-Quran beni keng pola na aben angko ben aben odin mewah enten para nabi kak ropar lo kecerita karena gara-gara paling ridho ben paling sabar ngadepi ketanton Allah jadi manusia benika mon odiin pada ben karep aben belum tentu gini keng karena bagus benika ni sere ben Allah belum tentu teruan dia mobil kelar meleh terus ngobrol Roma kelar maraja abe pangkat tinggi alako sekejap sukses tak teman geger sekali lalakon abe tak teman rogi sekali terus mangkat kabara andi bese belum tentu ni kau orang yang ridha iban Allah sehingga cek kebai buku tunya ben pangkat ketunyaan cek kebai buku ada buku nah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kau diantunya bedain mainan al ghurur potepuan cek buku imuntunya penikah apa napa sabab cek ada rumus orang siapa jeng ya milo ketunya saya tak apa jeng kadang ngebunyaan boleh tunya nak aru benikeng kenaikan ini serenom solak kuro pada ben kau leki kanak lambe tak bagi naik an benepak ningoning tingut tinoro kancah ngelacat intar kakan bawa ben kakan kirsen ni temu benepak tolong sandala pas ada bunga ni ke terus bangke terus marah terus tahu kok cak terus melindungku pada ben orang culu tunya na ben Allah lalakon na tak bagus culu terus bajang tak bajang apa sah tak apa sah lalakon na tak bener terus
tapor si bareng ben Allah tunnya jaja gajan kare se empat tapor bagi de baga jun Allah tak kira burung mila na cek ke bai puampu karena abba lebih andi penting ben tetangke ben kaula ben sampian pani tak usah abba aroma lebih mabe karena lebih tak andi penting ben tetangke tak usah tunnya tak kening ke bai orang al mata al ghurur ada boleh Yima yuk cek keng karena gara-gara tunya keng reng makin bani kasih badang jatuhnya napa apa maceranya nganyaut yuk seng hari ini berak ikut caki kau orang si soki karena beda orang soki keng cet letak dia soki dalam merota ada tunya nah dalam merota ada perasaan bunga katunya nah tak ada keng cet lapa bareng dari Allah beda orang lain pria keng kima soki dan yang belah orang si soki tak salah aja karena bebetak soki ben bebetak laib canda lemah tak usah nyali orang si soki tak usah kau le beni tak ada soki siapa sih tak terus soki marah maki gula terogi si soki saya ingat bebetak angko beni kadang cet bedeni di lem aben beni king karena tunya beda orang yang bareng itunya ben Allah de tak guli mon keng agalam pilarang asalong larang arwah keng karena gara-gara aben tero asokor wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits temu ja aben bareng itunya ben Allah yang guya bojang mele sarong BHS ben lamiri yang guya bojang oleh roh bagus roh bedaya orang seep laep cet lenggeleng oleh ngincem sehingga hari ya taning belanja lani benih apa iya maklum menebab tunya sehingga puk ceiri kadian di noreng tina odi bani kamun pas napajaan andin orang bani kat sehingga salah setong asar ada orang odin jumper bani pak tak litolian ka andin orang waradda bima qasamallahu lak parida bima qasamallahu lak apa secet tantuaki ben Allah secet teti bagina ben parida dan ulama kenikat kunci na jumper sampean mun ki atolia ka andin orang pabenya itunya nah tak kira nama jumpa aroko apa din tibi solat tak usah litolian kan din kancah Arya sih menggelenyer ya nggak Arya atau le kasih kanan surya atau le kasih kacer ji samsu si aku le emas wah din tibi abad 12 tik impak dek mer Arya sih menggelenyer tosan tidak renga julu sambil makai julun aja yang tak kira sebeda selencer parloh nyetot sangona anak gara-gara intara konjengan tak cukup semeleji samsu arah pak insyaallah pangeran mata lah juga lah apa saja tadi begina abe ya pada ban-ban dia yuk tak usah keban ke kodung orang epeset nah gitu lembu ya larang gitu ya tina kita setan entar atarawih le mole na beningi begenjeren ngibe pekeran teroan dia ruku beden ruku na tatangke lani beni yongku banyu engku lah ngojaan nyon seborah pak orang odi beni kepada benreng manceng orang odi beni kepada benreng manceng kula menikah toman sekali-sekali ini sering kula cerita nikah kau lebur na kula mancing kau mancing dari pukul 5:30 ke kol petok kan sejam setengah kulaku nengilaun compo tak oleh panapan je pak ninguning pas bedeponakan kelas 5 SD lebet nengiadaan ngiba ember posak juga atanya ke gulanya apa beda kan dengan
ada jong ya tak ning sekali aja ben bede kening aja ya bede nom ya segoni jan sember mekpek mo ya segoni mak gel de gula padahal jawabnya tepat ya kan bener jawabnya cek saking lah salah jawabnya kau le pegel pendenan bener ya bede kening banyak ya kok nom coba tak tau mancing gerak kor toju bede jan bejan reng mancing nom mi pantes abe tersinggung ari kan lebe mama belah bede ya nom segoni kel boy deda Arya monde dena orang seiri reng Arya bu tatang kerema kela tepak tatang kerema kela bagus mungku dek kada dena orang seiri tak nemu tepan tatang kerja apa baan iya salah seni kere merena kau le pikir Pak ya Allah kau lepas nikah setik ya tak sentaan gele-geren lo kau lepar lo mele dua seketebu pak benih serol sesentaan dua seketebu ak mele nengi kote batu na taman bunga nengi murdeja nengi kasah dua seketebu gele mele pas tangan ning panapan belekan andin kacong resi kelas lema wangang kui pangunjok na bereng carang tak raus belekan epoket berapa ngening sember can pikir kali roberem malaikat atu merejekir ya ngangkui apa benjong beni bagan aja deh jong ngangkui lomot nom iya pada aja kok ngangkui lomot kia wah nom nengi temor iba benekan kornis wah nengi ligilina aing sediri panca disa banyak nom mujair kengon ngale desa bencelan tuli cakan cawak diri temor do beragak pimi gelekan nengi nakana buru gule wak do temor lepai je sepeda motor itu nengi bero buru lu ketemu depak ketemu recap purianto setengah jam tolos tade nak kukre saya hanya maju kok saya apa sok nak yang tuduh sore ngapa marah apa nasi salah dia apa nasi salah ada pada ben kula mancing bolong lo teluan mereka kanca se kanan bede kanca se kacer bede ninguning si kanan nyentak kado ngening pas raja pegel ka sapa cereng beni pada ngangkui cacing si capur ke bebe pada capur ke songai setong bencet abereng kan cukok tada ring ngator jolon male nyangke gandin kanca si kanan kencet leka harap cukok pegel ka sapa mari si kanan ngening si kacer nyentak rajon boleh are mun tepak gede dese tak beres ngalir ya kok ngalir kok apa mak berai pangabesaki malolo siapa sih salah ya salah na TV mayu tunnya ni jaga bayi orang belum tanto orang sebanyak tunnya napa ni orang karat tu ke Allah ben belum tanto orang se tada tunnya napa ni keng karena ka bakli ban ku si Allah enten keng se jelas ika cermet di ban pangeran orang se cerek andi itunya tak andi itunya mon cerek kepegeliban pangeran gitu ngiding rek ya tak usah ting-tingan kau orang reng ngacir ya ben tak salah na abe tibi tak nyari salah na orang kuleman kaman mator ku papudui sampian ben kule panikah pagendengi kule ben sampian keng lampe nya mana jan rengkat napa mundur mawan roh lampe canreng sumenep murah lente mon keng kau leben sampian kudu makela buduh makireng bungkalatan makireng pakir ben miskin mon andi ate lampe tandena sampian ikan isre ben Allah makita ngucap amin pokoknya lampe maki amin mon jerek tak bisa aja mak boleh pangeran mak boleh Allah saya tak seneng kering lembek bani koceng lebur mun kering lembek parapan beda koceng lebet sampian ada potek je dekat cuko yo loko jangan jeng nyantir wah ngerti je dekat cuko tak usah olok boleh lakuna dengan sampian nyono gelem dopor tak usah olok norok buntek ko jeng ibu di napa karena tengen kering lembek mun goceng ya bentak kira buru aja
duh mun kering cerek riyu main terpangeran si seneng ajam rong lenyer mun kering cerek ajam rong lenyer nyon sebora ya perak le bedaya dan bebetor ajam ku sing aku sebel pale jenu ya ngucak cereng tak aman cok ke jenu perak anda ketelur malolo banyu marah orang ngubu aja bersiap ben manjok on bening ngarep telur malolo padahal aja medin tipi ruah perak lebat ya dan bebotor ko condong seborong sepel palaki sampean can si ajam ya Allah engkau remai beli mun tak bagi lebat belekan najan ajam haru din tipi je aku tak ongke ke bebotor aja kau perak ngambung lebat siapa sih tak cermat teman kering cerai dia gimana you manter kau leban ajunan itu tiakin orang silampe ben Gusti Allah keng nyon sebora nikah pada ceraian ki pada ceraian nikah beni reng duko temor rem abah tiotian je mak kiai bentar cerai manja kiai ni dah deki pahle mulai negeri kan toli oleh nagule benta benem ya nunggu tai beki ben guletan je mare les jelah bong pada ceraian dia pada cerai ke beni me bahtiot ya mon bedeli oleh mon bedah ya mon tada ya tin tak arab ya beda ya ke langkong ya tada ya tak langkong je belum ya belum para rabu sami mulja hari tolos tak bentah mi'raj je mon ngak dia lengaleleng rebera dia mi'rat tadi kan bentan dengan bejeng berak mi'rat ya mi'rat pani ke para rabu aben tak bejeng empian kena bejeng ke kepi po mari berarti mi'rat adalah tak usah jeng lanceng cerita aja kan tu cuna jet bejeng para rabu sami mulja tada bukaan langit selebih buka ben Allah penting ben bejeng tada pak parloh Gusti Kanjeng Nabi panika etikan ibn Allah wa ongko ke atas langit kengkar gara-gara paringna perintah si hanya salat nika nutuaki cek salat panika pamukaan langit si paling mapan sampian mon mal ngamalagi amalan apa boy tada amalan selebih keterima tada amalan selebih kesenengi tada amalan selebih keleburi ben pangeran penting ben salat tada ada sambian makilah maca apa lah makilah solawat dan makilah istighfar hizbin nasur hizbis sakran hizib sarkawi lai beri juju anu dari puju anu dari kewali anu dari habaib anu keng monta apa jeng nol ada oleh nada ada oleh nada karena kadang orang ni beni pak bejeng ngaben soromben keng bila mal ngamalaki pak nundun salar kelar siapa telopot no kadang lebih mantap ngamalaki napa saya baringi jujuk ben jujun jujuk penting ben amalan sejat Allah langsung ngabareng bejengan Allah langsung ngabareng mas tete yuk tada amalan selebih keterima ben manti penting ben bejeng tada mon kaula ben sampian tro semaga Allah tro muka beung langit tada selebih mapan ni penting ben bejeng tada orang makin pani kapot lopot bejeng ngecek cepet doa ngecek mantep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah ya bejeng apa tepak sampean mah kita pati doa mun bejeng tepak Allah le tahu kabar lona orang makin ni kala salah bejeng ni kesiben sorombon doa na gelengit tem tak saya ganggu anak nah jadi beni solat pani kesekutu tepak ben gula ben sampian ada tada amalan selebih menti penting ben solat tada mayu bismillah mantar solat tegaula ben ajunan kata rema daga Gusti Allah keng beda orang can abeun solat mungku can Allah tak solat iman kaman gula ngocak manabi mi'rat tahun mangken kulen rangagina ni kabera tak jeng lanceng beda orang yang kup salah bejeng ngaben Gusti Kanjeng Nabi gara-gara tak tumak nina oning tumak nina ambian bu anan siapa ya marah besar hari wajib ya benih dekat dan nikah gula eman kaman kulen rangagina ni kambian moning ku YouTube
iya bah keluar dia malu lo mi'rat tahun 2000 segemi dah encet nikah saya kabeleban kula makanya tak kerebusan sampean okay. Lo temu dopak jangan kula minta ada YouTube nah ocean dia masih ngawop ya mana kanjeng Nabi beda orang salah aki solat karena gara-gara tak tumak nina ni nggak nih kan Allahu Akbar neng geluh sami Allahu liman hamidah neng geluh aru tumak ninanya mana muntak neng sekali aru tak tumak nina betal solat tu sambian solat apa boy neng geluh makin sekejap saya kok jatuh mak nina hari neng Allahu Akbar neng geluh sami Allahu liman hamidah neng geluh bacaan nah tak tadi betal lama kita baca keng muntak neng nom betal solat kadang pirak bacaan saya banyak silaburi kesanguh dari atas Allahu Akbar subhanallah 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 sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu wa samawati wa Allahu Akbar subhanallah 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 ambu bodin kau boleh baca 11 kali dari atas bacaan apa nih kata tadi betal lah punten keng muntak neng betal sampean salat ane kadang ni bener sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd are bani neng alembainya mana dia mara bapak tepak tata krama ni kepenting pak kau lewen sampian asolat selajut lah pikir ngeleng pas beden lagi tak manjerlekan ke pangeran nah apa nasi bukun mon pikiran kan lepas teleng-ngeleng ku lewen sampian jadi mah beda sampian asolat pas ongguan mantelong karena melarat paling Allahu sosoknya nyor di mai sabda normalnya nggak gini on pak bapak re nggak kekaren rokok Allahu Akbar san dekep tepak ke kapeng karen rokok ini mai sabda sila beri isare engkok mari tahlilan gelak terus kan kompolan cek yang untuk kompolan enjak ki bedo rokok bedo cek yang kok makan isap ki wah ingat nih kegedeng si masal-sal hoson kau leban sampian pani kena tinah beni urusan kau leban sampian saya kocak khusuk pani ke kau leban sampian usaha mak lepak kun abe cik nengice lena solat ngeleleng pembeli pada benteng numpak sepeda kok orang khusuk pani ke pada benteng numpak sepeda motor robu ke kanan pilu ke kacer robu ke kacer pilu ke ingat ruah ingat pembeli boleh ngeleleng pembeli boleh ceng sampian ngeleleng pas tolos ngeleleng bah tidak beli na boleh jadi kadang si macar kelacer mah bisa pembeli boleh karena kau leban sampian pun tak bisa dalam macar kelacer mayu luar belah kanan mayu beten belah kanan patepak tata krama naga Gusti Allah paling pun tanda tata krama nak lampi belah kanan make donggala mun la kare donga malolo tulisan na cek yang kui boleh no la miri mun bola na keng kare lama malolo la mirin na dada ma yura obai boleh busi reng mole ki urabin niro wala miri sayang ku kala anak dia anak gi ya tagar sepakun la miri mai minimal tata krama kuliman kaman mator tata krama ni kepenting pak karena saya besagi gak ada tata krama penikah kuleng ataraki mantan wak depak ke Gresik ngibe cecen nyak banyakan saya nggak dia tanpa ni buk wak diri Sumenep ke Gresik bojiri tak isabu ke bobo nyak banyakan bola lek mai isabu ke bobo ari ler nyot dekir ke bobo coba bobo ari pas ler nyot ngari burung sih tetiap banyak kerja digemek re mana sabab padahal kan lepas teh tremer ya keng berak ngeteragi jejen apa yuk mak teger parlo mak keteng bau kanan kacer ya arwah mak le tata krama bu mak le pakun arwah banyak mak le tau baga entok dewan ke beber ya kan rusi penting anjan kula sering matoreman kaman sanau saudun nom pecek tepan sebab kini ke tata krama kenika
orang la papendre, orang pasogi, orang patuk langi pangkat dah keng mon tetakram mata yang kui nol bas. Kula sering apa ngoning nih kepada ban kula ban sampean endi anak bini ning ngoning bedelanceng dateng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo longku jong, longku toju asentel bah tege te sebadu na tak buka belekan nah. Benar apa barlo na ya jong entar denje. Nomor setong bu perkenalan kaula ni kareng soki. Ya opamah ini nyaman berak cerita. Kaula reng soki. Kaula gaji 1 juta sebulan. Cina tahu sama nyonyot. Kaula gaji 1 juta sebulan. Mobil Pak 4, sepeda motor 13. Pabrik tahu endi 66, pabrik tempe selekor biki. Kaula nikah doktor. Tero alamar potrana ajunan manabi eparengaki. Mun tak eparengaki ti na sireng banyak bebini siratin, bini beraanan sampean siratin. Oh paman nikah. Kaula mau tanya ke bapak, terima pak, tak kira tan. Tegas mun pak bapak, tak kira. Kaula nikah mun pasti terima. Maki abak matuan mun tak kuai sorkot lah kuna sudu malam. Iya mun pak bapak. Keng mun bu ibu mang kok. Berem mai terima bu. Bapak tepak, pabrik tempe na selekor biki. Tak iman ke pabrik tahu ya. Patepak apa nasi korang marah ilmu napa tuk langi doktor paling tinggi na sekolah nom di atas na doktor ada sekolah boleh tepak kegending na sekolah lah dari saking tinggi na doktor ya ada sekolahan boleh di atas na dok profesor wa motor jalan nemu kiri jalan profesor peringkas kita boleh lah profesor ya ada boleh sekolahan di atas na doktor ada lah tunya tak orang mobil car kelacir sepeda motor banyak pabrik tahu ben tempe ke TV keng gara-gara setong set ada napa ki tata krama nol bang dolen ada bang seni kecuken orang asolat kau leben sampian make ibe cak aku leben sampian make nyong sang nyong leteking mon tetakra mana tak yang kui tak pati akakan je ke pangeran duh ruku cicit leker kero saya yang kui iman ke jering bede batik batin beni batik ruah torba toren rualam jeleng ruah iya ngaji eng ben ki ben laki rualam be sebakun yang kui mbek setia si anyar bakal luar bila tarawiyan merah mana bajang ibu ngona ada sejak lanya ceng wa dari roku aglibir jelekar hilu berada baga betes yu angkui tata kerama para pana bajang repalen pun tanah Allah akbar sande ke papa tepak ya marah besaki oh ngai ya sahabat ini dia dah ada biasa na beda kini sabak ke kopeng bang hari ya beda karena lah tak ada izin keng mantir tak beda tanggap pengen ya contoh kadang beda pertanyaan kecen gula makanya kecipon apa menabi reng bini ngangkui ruku atas bebeen apa jeng apa sakit kan mun Allahu Akbar mudra ke kapi sampian kan tak asanu lapa aja apa mak tak nyongkar ke guru kuara apa orang yang sholat panik mak mon bini dari bebay atas tepak Allahu Akbar benih bahagir boy saran paran ari gara-gara tak ajar ilmu na bojongan mun ajar ilmu na bojongan tak ngaruh ya arah apa aja yang tak asal tu aja tak jumpa let aja amun lelaki dari ada apa kebudi mun lelaki apa ni kejet cengkol je mak semak kerosok Allah mun bebini an jauh cengkol dari rosok arah apa bolan bede saya jaga bari ongkuan itu ada sambi cereng dari bebe pak
saya kocak aurat rebuk dari ada, dari buding, dari kanan, dari kacer, dari atas, jadi aurat. Mon dari bebe benih, mon dari bebe siapa sih tak tengah lihat? Lu makai lagi an mancing hari jongok dari bebe, ya pas guntung kita ngali kepi pak. Mari coba pikir, siapa sih bisa nalik sih dari bebe kata, tak bisa dan. Maju coba melarat agama Maria. Lal asfal mon sedri bebeni aurat mai je kebai siapa sih nyompet dari beber abundu mana benih mila na acer mai cewek urusan jadi bila saya tak acer perang sejat gempang ro saya pemalarat perang panggempang saya pemalarat usolli fardal usolli pak jadi benih ngas tete was ambuih orang was re benih oleh ngas tete oleh na setan je bareng ngaji Safina tak mari belekan ala usol tak tulis usolli iya meni benggon nah tak ganggu kau orang meni langker apa boleh nih masjid Jumatan doa usolli fardal usolli jangan jana apa jang berbiki mai ka bajang saya teh kapi ada pun ka bajang deki boleh barak serak iya kan la tede nemu lakong kun sampean mak usolli panik kamu was tahu sama jauh usolli pokok sadar jak bajang duhur Allahu akbar marilah benih tak perlu macam usolli kengi penting sampean usol tak duli mare on bera usolli pendenan ya mi awudu awai tak duli mare nawai teku cangrepah on tak lagi kejeding aja deh pak iya mak ingat ring sepinter hukum sekali bodoh kadang Allahu akbar tak dulu Allah burung Allah iya mon kiai konah mon kiai lambek ri troman cerongku ke pangeran mon kau leben sampian sama kena do ada oleh na was roa nyon sepuro nyon kadang imam kadang si was Allah burung boleh Allah burung can makmu mah tujuh dulu abid jadi biasa nanti Arapa kadang oleh setan roh Allahu akbar kurang lanceng keton ya Allahu akbar lanceng gelu lah kan Allahu akbar cerpe juga kurang komo Allah komo gelu jadi setan jadi pak jerotoro aja Allahu akbar kurang lanceng matan ada nyaman deh jelajah setan jadi ima yu sampai kita nikah mun pas etra ngaki kakapi bepejeng mun samaken nikah ken mau rip tamari deki cek ni beni kau le nikah piracing manjing mayu beda orang can abejeng tapi mung khusus te kanjeng Nabi tak abejeng karena salah ke aturan singa kau leben sampian pirak can kau leben sampian abejeng king yakur ka hukum pas salah kakapi mayu mungkin beda pengajian rutin norok ada tak butuh kita belum dalam je yuk ni keberak butuh Safina makle terangaki bermacaran orang atakbir tasdid tepat teha beda berempabiki makle tepak sampean maca iya kana buduh wa iya kana stain jadi beda turun dengan Safina jadi ya karena kadang orang macam boros-loros iya karena mudua iya karena stain benih kulit sing ngucap salah nih Imam Ibnu Katsir ada buaki salah ke nikah mohon beda orang macam iya karena budu pas evaloros bacana iya karena mudua iya karena stain makna nah nyempe kasonara areh makna nah nyuon kasonara areh birak ngucap iya karena butuh tasdid ya siapa birak lopot ajen bah lopot ya ma bok angker hukum purusati yare hukum kok mabur are hukum kon nalanom
Mbian mun tak uning ke hukum ni kita totok leken ngaji safina berarti. Ni kesbede dengan safina cek reng mbian repot. Soro ngaji walor norok mancek boleh ki gini. Tak merilekan nama jata tajwid la ka huruf ala he ya. Ma yu sambi ki pong mangken ki bareng kesempatan kangkui nambah pangatakon abah kalau ayo norok pengajian. Iyyaka na'budu. Kong langkong banyak selopot Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sampean mon maca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin campo emmi mau di kapinom Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin bener loh. Karena kadang bedoreng maca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin salah roh sahabat boy salah mon di luar na bejengan gue tak bentak mi tak fatal keng mon para pana bejeng sampean maca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin betal bejeng sampean mucat ambu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tepat tak terus lagi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin tepat ruah sia kira urusan lopot harkat siapa kan urusan lopot AIU aja nengi matura lopot AIU ya lopot iya kulit sering apa yang contoh nih mbak re umur 15 20 segemi 30 lajek disebut mbak keng mun yoba ke bema embu hari atuan dah saiket sabitek petong bolo embu oba pakai sero apa embi hari akokot deh abunto benih berani Arab makin ingin matura lopot iya lopot iya makin lopot harkat lopot ajen lopot kok iyyaka na'budu beceh ben pejeh lain dong aro lopot ajen bera beda 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 lain roa ayo pak tepak para rabu sisami mulja mak kata nampian lelor pun apa senang eka merangak kata nampian apa senang eka pun saampun itu kucema ternyata cet ampun sajam kurang 5 menit penikah. Pada Rabu sami mulja paling punten dan kula cek ngacek ngireng manter salat kula ben sampean tepak. Ketemu tepak tak tepaan mun ki ndak ajar. Keng mun tak ndak saya ajar, iya pasti salah jadilah. Mayu ajar. Keng mun keng tero katerima mbian salat teu kamu salat. Tak ben ke masjid pasti katerima beujeung ambian. Ada beujeung ana beulih mun beujeung ke masjid ben kamu salat. Ada rantasan. Pokok beda setong saya mancer ke Allah ke buburu ke piben malaikat pah ada tada abeli nono pejang den bukti nang coba marah mbian mau salat nengi jompo la kedung lepai itu lo selepai pah apa jang duhur Allahu akbar dopak ketengahan ingat tetelo apa empat reko le gagap mon dari bertengah betes pak empat reko lah cek ya nyilo kok la toot lah sih kebai telil nyilo na toot pah keng mun nengi musalla ben nengi masjid sampean make kalopai selain ingat arua milan disuruh bajang ke masjid mana bajang nengi jombon la dage aja ma yo bajang ke masjid bajang ke musalla bagian lingkungan yo bajang ke pi ke musalla tak ada salat tak katerima ke pi nyon sabora bu nyon sabora salanjeng aku leben sampean ki ndek jaga aja si apa jeung nikatan tutusan aku leben sampean ki sapora ben Allah dari kulakku ala kutusah iki bapa jeung duhur ekosot ben Allah mari duhur ala kutusah apa jeung asar ekosot boleh niat tak niat saya minta sapora ke Allah nyon sapora tak nyon sapora ahajat tak ahajat si atau apa dek Allah pokok ki apa jeung otomatis sapora tutusan aku leben sampean pokok indah apa jeung pokok kinda apa aja mon lebeda orang letak apa aja cet 5 bekton letak di tanggal apa aja ben jumatan tak tahu mana di tanggal lentar ke jumat nyon sabor pak maka maju apa bolong ben selain ana apa bolang letun merjono me abrian ke selain sebab berdasarkan hukum Quran ben hadis katon tak kira langsung ke surga mon orang ni kata wajib nyeper ke neraka orang bila kedung la nyeper ke neraka tapi kan pakun masuk surga ki iya keng tak itu mau bila buk orang bila kadung nyeper ke neraka uning sampean belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun
penika beni masuk ke dalam peraknya bereng belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tak usah cek kalkulator mari gula gila nih mobil sampean mak le menerima rantan dan nikah milen kanten kula matur ngireng cung tepaan apa jeng cung tepaan tata krama apa jeng cung kelaran intar kalangker ben ke masjid ayo mak le bedo oleh nak kula ben sampean panikah pengajian para rabu sisa mulja sakak dinto pola sebisa ya toraki mon korang mau temu tahun datang mon korang mau temu tahun datang sabab enjak benih keng kana cerek enten sacem bon sacem bentuk anak iya mayu sacem setengah berarti rejo-rejo aduh Gusti Allah pangeran doreng doa keng iman ka aman kula matur banyak doa rek apa burung ben pikiran tibi bedo orang benih bedo banyak orang doa keng apa burung pikirnya tibi contoh ya Allah pakelaraki juga debak ke Mekah ben ke Madinah dan padan tetang ke selain amin jawab ben pikirnya tibi tapi oleh di mamon macam-macam akon ceyak kebedaan padan riah ketontak kira aja menengkok ya jadi kan ini pemburung ben pikirnya tibi jadi ya Allah terocukan Gusti sean dia motor sean dia mobil pada ben tetang keletak kau cenan ben kapanasan amin saya marine jawab tibi siap cecelna sepeda motor lekan awak tak mareh ja apa saya melihat mobil mak tak tina pokok minta buk orang minta penikah ngampuaki siapa haring benih ngampuaki saya minta mila na paling seman kabul ke Allah para pana sujud ana pa ma sujud sebab orang asujud ni ketan ce abe tak ngampuaki pikiran itu ngep sebab ning ibun baba ngampuaki keyakinan ke Gusti Allah nah yu manter kau leben ajunan paring santak keyakinan kasih ko basah mereng doa areng sareng Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ajunan Gusti sing ngengkuni seteja urusan sebeda nengi langit ben sebeda nengi bumi seteja sing angkat tanangkat dintonyo ona rizki lancum umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkongnya ona rizki istiqamah ban husnul khatimah pale mandek keajunan ngiba iman ban Islam dalam kebedaan ika rida iba nika seneng iba ajunan dek keajunan Gusti anyo ona sapora aki setejetu sana sing angkat tanang dari paling rajin tusah kantos paling kenin tusah dari se paling muda kantos se paling samar nyoona sapora ongku dek keajunan du pangeran seleburnya pora dek katusana kabulana nyoona belas beni sera ajunan Gusti edilem aceleni kau dien manter itu tua kia dek lencelena salamat kauntongan ben kacemperan dari tunya kantos dek ke akhirat Allahumma ya Rab seteja sing angkat tanang kak dinto Gusti ni tepenak foto nabi tibi sebeng dek keajunan takdiraki cemper nak foto na sing angkat tanang tak ngampua kia usaha na abe tak ngampua kia lakon na abe tak ngampua kia ilmu na abe ngampua kia ajunan ben belas ni sera ajunan ya rabbal alamin ka angkui macemper nak foto muka-muka nak foto na sing angkat tanang pacokope seteja keputuan nah manter pareng na depak deka cita-cita ben hajateh manter seteja urusan ben perkara nah pakempang ben ajunan ben manter paring na pocur dalam saben usaha ben lalakon nah tutuaki dek celen kamul jaan ben pakempangaki ka angkui nucu dek karidan ajunan ya rabbal alamin Allahumma ya Rabb seteja nak foto na sing angkat tanang Gusti pacawaki dari cema-cema kamelasan
Pacawaki Gusti dari cema-cema kafakiran ben kamiskinan. Pacawaki Gusti dari kamalaratan. Pacawaki Gusti dari kakorangan. Pacawaki dari cema-cema penyakit, kesusaan, musibah, belai ben kapepejaan. Pacawaki Gusti nak foto nasi ngangkat tanang dari cema-cema sifat tera kebenaran kana ajunan. Sateja sing angkat tanang Gusti matoro abeng sepon nasi ampon depak de ke alam barzah sapora aki sateja tu satu sana angkup aki ben tarema aki sateja amal fokus ben ibadana ben manter-manter palong-polong ben ajunan kala ben kabulan ajunan secet pacumper alam barzah ben ajunan. Allahumma ya Rabb sateja sing angkat tanang si keduan penyakit lebat barakana majlis ben kuasana ajunan muka tuli papangki ben tampena ben paberes ben ajunan. Sateja si keduan kaberaan ben tangkungan Gusti ngemisa ongku de ka ajunan dudat se maha belas ben isran ben kobasah manter tuli papangki ben celen keluar ben kedemangan ben ajunan. Saben-saben si keduan takdir cuba muka tuli iya ba ka fokus si ampone takdir fokus muka patap-tap beni patolo sa fokus ngampua kia ajunan Gusti ngemisa ongku de ka ajunan Gusti arek ke saben aso juta ongku de ka ajunan dudat si maha belas beni seran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.